Pemirsa kantos warsa kalih tali patlikur, wilangan pelanggan Perumda air minum Tirta Sewaka Dharma utawi PDAM Denpasar, sawetara sangang dasa siki tali 300 petang dasa 6 sambungan. Parindikan inucap pata ring 50% saking wilangan 753 tali krama ring kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Air Minum Putuyasa Mausang, wilangan sambungan akehan merupa sambungan rumah tangga, mawinan antuk nincapang wilangan pelanggan, ring warsa kali talis lai, angkan dane pacang nincapang ayah-ayahan. Cakupan pelanggan pinih andap wenten ring Denpasar Selatan, sawetara petang dasa 6,3% saking wilangan keramai rike. Indik cakupan pinih ageng wenten ring Denpasar Timur, sawetara 50,1% saking wilangan krama. Satios punika wilangan kaicalan toya PDAM Denpasar taler kantun ageng. Manut Permen PUPR kaicalan toya utawi RNW pinih ageng wantas lai persen, nanging ring kota Denpasar kantos sasur persen, saking sedurungyane kantos petang dasa persen. Antuk nas kebocoran pacang kemargiang parikrama ngentosin pipa tua antuk sistem KPBU sani pacang kemargiang ngawit warsa kali tali 6 likur. Satios punika taler antuk parikrama masang DMA pinaka pengaturan tekanan toya. Ngenenin indik produksi toya ring Denpasar meageng siu satak 6 dasa kutus liter nyabran detik. Produksi inucap wenten ring IPA Blusung, IPA Waribang, sumur bor taler pengaliran saking Pampenet Miwah Petanu sane kaklola oleh Provinsi Bali. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.